jelly. Извините, što бага. Багове. Тумрич. Първо. Ето ми се завърти из гейм снимане с... Так сме 35. Bingo. E sad smo 32, ne 35. Sad smo 28. Što je odlično. No. Dobro. Onda sam odmah pomislio da ću da puknem. Ne, oj molit ću, slušaj. Nema ti kud. Kad smo pojeli obrok, sad smo 27. Znači, ljudi, nemojte mi se smetu, davno nisam igrao Slitterio. Ima bar jedno mjesec dana da ne igram Slitterio. Znači, odigrao sam ovako, samo čisto ovako za sebe. I odlučio sam danas da snimim epizodu Slitterija. Ovaj klip traje već 2 minuta i 27 sekundi. Hoćete li crći? Ne, ja nego oni. Ne, bre, probat ću još samo jedno. Ajde, dobro ćemo skin. Uzet ćemo ne jelija. To je jelija, mislim, skin. Jeli? Nije. Nema jelija. Suvac. Uzet ćemo zatim ovaj, ajde. Ko mona. Vidite, tako sad ima samo žuto i zeleno. Pogledajte samo kad više porastem. I crveno. Ne. Li prodavnice, pomeri se. Pa pomeri se, li prodavnice. Već tako si se zezno. Pa ne. Vidite, bilo se za nas, nadam se da ste mi se smijali, aj treba. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!